Alright guys, I'm returning home now हैन. अब चाहिँ फर्केर जाने हो. मेरो डेस्टिनेसन यही समान थियो, सोलमले ब्रिज. म आइपुगे. Now I'm going back home. कभी तो सितारे भी मंजिल मुझे तेरी दिखा देंगे. कभी दिल की इन गटारों में जो बचा तुझ में ही प्यार वो सजा देगा. कभी ना कभी तो प्यार मेरा ये साथी तुझे ही पुकारेगा. कभी रूह तेरी मुझ में यूं ही दर्दों को सारा मिटा देगी. मैं मरी जाऊंगा भगवान. म अलिकति छिटो जाने बेला भयो क्या घर, किनकि इट्स अलमोस्ट इभिनिङ अहिले हैन. अन्त छिटै रात पर्न आँटेको छ. रात परेपछि फेरि मलाई डर लाग्छ के हैन. मलाई त्यो अरू एनिमलहरुको त डर छैन कि. I'm just scared of ghost के. अरे चुरेलले आएर तानेर लग्यो भने म जस्तो ह्यान्डसम केटोलाई हैन, त्यहाँबाट फेरि केटीहरू हेरेको त्यही कारणले I need to save myself for girls के. Alright guys, I'm back to our village हैन. म फर्केर घर आइपुग्न आँट्यो हैन. जस्ट मेड a half an hour ride till Ale. Not till Ale, I made till Solmole bridge हैन. फर्केर घर आइपुग्यो हैन. अब यस्तै म सर्ट राइडहरू मात्रै जानु पाउँछु क्या अहिले चाहिँ. समटाइम्स अब फ्युचरमा मेरो साथीहरूसँग राइडमा गइहाल्यो भने आई विल अपलोड अ लङ राइड भिडियो हैन. अलिक लङ डिस्टेन्स कभर अप गरेको. अहिले त जस्ट स्मल डिस्टेन्स मात्रै कभर अप गर्न सक्दैछ हैन. त्यो पनि आई मेक भिडियो जस्ट एट इभिनिङ हैन. त्यस्तै रात पर्ने बेलामा मात्रै म भिडियो बनाउँछु. सो आई एम ब्याक टु होम नाउ. We'll see you in my next video.